अहनबदंग सिमन बॉक्सिंग नुपा मसा सिंगना लैबा चिल्ड्रन होम अमदा मसखंग दबा खुलाई फाइव सिंगना नोंमै राउंड खर कापसिलमले असोपनदी याहुद्रे इम्फाल जिरवाम लंबी पुंग ने फुनिपाल गे मनुंगदा सेमद्रबदे क्लब अमदे मेरा पाइबी सिंगना कन खोंजंग संगसलगनि हाइरि लेरोंगथलदा लैबा लानाय क्वारीदा नुंगलेंगोय पेक्लिबा सिंगदा लेंगाना थिंगबा थमलिबा सी थुबदा कोमथोकपियो हाइरि खुरमजरे मेंगताब्रिब सिंग तरामलक्सुबलोयना पाउ संदन पिजरे नुपा मसा सिंगना लैबा चिल्ड्रन होम अमदा मसक खंगदबा खुलाई पाइबा सिंगना नोंमै राउंड खरा कापसिनलमले असोपनदी याहुद्रे तौदोसी ngasi satkiba nongai mutung pung amakra helakpada Imphal Police Station gi manung chenba Sagolbal Maino Lerekta leiba United Social Development Association salaiba Children Home da thokibani tawdok thokpham dagi phangba pawda sakhangdaba myoi ani laklaga nongai round khara home adu kapsulambani tawdok thokpham dagi kapthokraba nongai gi tokning taretlom phangkhe tawdok thokpham da Imphal PS ki kangbu ma laktuna yengsinba loina case ma lokutuna thejen ba hokre अमरोमदा नोंमै कापसल नंबरगी थौदोदबु यानिंगदबु फोंगदोक्तुना सगोलबल मैनो लेरक अपुन मैरा पाइबिना सिन्नुना वाकत मिफम चतखरे वाकत मिफम अदुबु सरुक याखिबी मैरा पाइबिगी प्रेसिडेंट माइबम पूर्णिमा सिना काना लेजिद्रब सिंह लेरिबा होमदा मरम खंगदना नोंमै कापसिनबा यानिंगदे थौदोसी कानाना करिगिदमक्ता तौरमलिबनो हाइबदु नोंमै कापसल नंबर सिंहना अथुबदा लेबाक मियामदा सेंगदोकपिरउ युम कुंगना ताबा मफमदा तुंगदा सिगुम्बा थौदोकसिंग असि अमु हना थोअनबिगनु हाइखे नोंमै पायरगा सखंगदबा सिंगना नोंमै राउंड कया कापसले सिगुम्बा असि मिरक्ता तौबिदनबा अमुका हन्ना हाइजरी तौबिरमेबा सिंगना थुबा मतमदा कना करिगिदमक्ता तौरिबनो हाइबदो असेंबा मीडिया गी थोंगदा पाखोम पिबिरउ हाइना वाथोक ओइदुना लाक्लबा नेशनल हाईवे 37 गे लंबी पुंग नेफुनिपाल गे मनुंगदा सेमद्रबदी यूरेमबमदगी ओरिएंटल कॉलेज फाउदा लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदि मेरा पाइबी सिंगना अकन कोंजंग संगसलगनि हाइना पासोय लांजिंग बाजार गे जनरल सेक्रेटरी एनजी नोरेना फोंगदोखरे एनजी नोरेना मखा तारदुना मतम कयादगी नेशनल हाईवे 37 असि वाथोक ओइदुना लाक्लबा मरुइना यूरेमबमदगी ओरिएंटल कॉलेज फाउगे लंबी एसे सुगमते फत्तबना नागयत लेरिबा दुकान फमलिबा सिंगदा अचौब चैथेंग फंगनबा अमदि लंबीदा लाकपा मियोय सिंगदा अदुगी मति अवाबा नंगबदा नतना हकसांग सोकनिंगाय ओइरि ममांग थादा इम्फाल वेस्ट की डीसी गा कुपना खनरबा मतुंगदा थानी गी मनुंगदा सुंगसोय सोयदना सेम्बा लोसनगनि हाइना लंबी असि सेम्बा हरमलगा नुमित मंगानिगी ममांगदगी थबक सुबा लेपख्रे ममांगदा डीसी गा वारी सानबदा नोमदा इसिंग तरेलक साइगनी सथोक ससिन तोरिबा मियोय सिंग अमदि नागयता लेरिबा सिंगदा उफुल वाइफुल गे अवाबा लेलोय हाइना डीसी अमदि लेंगा का यानकिबा लेखे मरि लेनबा सिंग पुंग नेफुनिपाल गे मनुंगदा लंबी असि सेमद्रबदि अकोइबदा लेरिबा मियाम लोयना खोंजंग चंगसिलगनि हाइखे अखोई मतम कयादगी हाइबा तारे नेशनल हाईवे 37 असि वाथोक ओइदुना लाई मरुओइना ओरिएंटल कॉलेज दगिना यूरेमबम फाउबगी लंबी की फिबम असि अचोके मतिक फत्तबा नागयत खुन युम तारिबा अमदि दुकान फमिबा करबार तौरिसिंगदा अचौबा चैथेंग फंगबा हक्चांग सोंगाय ओइबा नचिंगबा कया मतम कुइना सांगना लाकपदगी अखोइगी ममांग थादा हाइबा तारे अखोइगी इम्फाल वेस्ट की डीसी गा अखोइगा कुमना खनर मतुंगदा लंबी असि था अनिगी फाउदा मतम पीरगा ngasi je lambi sem haurakpaneba adubu ngarang nan ikhang khangौदना lambi asi semba hauramraga hojik tokhiba numin mangani mukse toba mangani muk sore lambi asi isingju chaide nagyeta leiriba mioi sing amadi chatok chachin tawrebsida ufulgi samasya si lehalloi haidana aikoi Imphal West DC ga yauraga aikoi komna khanaraba matungda warep sing asi lepkhibani adubu hojik leiriba lambi asi ki phibam je amuktang yengbiyoba kari karamba condition da leiri lambi asi da challiba khuding maksina thengnariba awaba amadi स्कूल तमीबा माहिरोसिंग थबक कारिबा अना येंकी थबक तौरिबा खुदिंगमक्सिदा लंबी असिन मरम ओइरगा अचोक के मतिक अवाब हाइदो ओइरे मरम अदुना लंबी असि करिगुंबा
ngasi hojik mikubasi akoi 48 hours ki manungda semba hogdaba taragadi lambi asi da akoina makhan makha gi tawrak thabak khuding makta mari lainaba authorities na isana yabigadamni maduda tholakpa afata daita khuding makto lambi asi bu daita lobi khibasingna masa macha na yan pubigadabni haibase ngasi miyamda thamjari Amaramda thubada lambi semjinbiu haiba demand tawduna nongpok kaithel manbe road development organization na kaukiba pung nifal gi total shutdown na miyamda sauna kaiba pikre andro sigi manungsana leriba yaripok azat golai dige nongpok kaithel manbi fawda kaukiba total shutdowns adubu sogaladuna lambi sigi mafam kyada satkiba ngase hing nongai dige hawduna miyoi kya thoroktuna lambi thingbai khongjang sangsinki lambi sigi manung dalaiba school sing shuti thanaki atopa school college sing da mai tamba satfa phawba athingba pike lambi thingba khongjang aduda saruk yakhibi ima singna yaripo azat golai dagi nong poketal manbi phawbi lambi si sei kungi mamang dagi semjin bidabana miyamna awaba kaya mayok na duna ngasi phawba laklibani lambi si semjin binana ba mari leinaba singda kya takna duna laklabasu ngasi phawba thabak paikhattana lakle Mari lainaba Manipuri Governor DC Imphal East na miyang sangbiduna thubada lambi semjinbiu lambi semdru fawa leptan kongjang sangsin khigani haike MLA sang kumara ki he khungang ni akoina tawiba mafamje ma akoina ta mari rak dolai tong gudaw na kahan gere adu man ngasibaw yambem haiba khunji kanada sawir ma man ingthopira mi je sigi lambi je Azad golai daina kai theman bi baugi manungda ngasi hayeng sida sembi ni haiba pau phangdewa akhoi di akadi ba khongjang changjang gani magi angam ba sakti da hona raga lambi ji sema di phai kai gumba lambi ji sem da batara di azad golai daina kai theman bi bau ma boy ko tawre jahi kun gi mamang dagi ngasi phau ba sembi dre hatak hogi ba February gi seida semblo changani haidana sibo mamang da thazu kaya pi aikoina matam chukta mangonda haijai akoi leiba nupi ade leiba club mayam jina aikoi gi sorok si leiba sorok maya da leiba yom chingji leiba chang yom punamak aikoi hujik changba yade upanna masida nadriba isai chu leiba imung manung mayam je masi khwaidigi imun kanbani haina aina isana khanjai imphal lomdagi lakba lawai lejitraba khoi lawai khunggang da kumak pabo imphal gi mina komningde maramdi tangai phana khoi di chatte yadabi damakta khoi chali ana ye punamak masida khudong thiba kaya yaukre ising nong chuwa matamda accident tawdana kaya ma natai jar ba tiek ba tak ba mayam yaukhrabani adubu ngasi sembi dabi damta aikoina ngasi akoi gi andro kendragi akoi gi MLA leiba government gi aikoi gi sorok sigi diban paibi ba moina chu hanna moida kaya haijare haijabada yarak tabi damta akoi je ngasi akoi gi nimit neni gi damta akoi khongjang ase jangjan bani Tawal District Hero Sigi Manungsina Leriba Lerong Telda Leva Lanai Quarida Nunglengo Peklibasingda Langakna Atingba Tamliba si Atuba Kontopi Haina Lamnamadugi Sinmi Sing Langaki Puning Singsilly Hiramasing Matangda Lerong Tels Mamang Laikai Quarriama the Pangtupa Paugi Pamamada Ningombam Tabakobi Langoi Pepan Sinfamobi Mana Tawal Turelgi Konung Paring the Leriba Lerol Tels Malons Zaliangbis Sangam dabi hari mapam sings asidi mamangai digi hongna lengoi fektuna imumanung puba miyoina ayamba ngaktane ate atopa sinpham ningthina hainade langi saitheng kham thengna waringai ser asida mapam sing asigi yamlaba miyamgi sinphams asibu athingba piba si tobiganu hari mapam sing asida hauji lengoi fektuna shuriba asidi turel khongnung dagi yamna lapna leiba maphamda ayamana tabak subani turel khongnung da amotpai sing tahanba sunnate Matak Lomda Leba Lengoi Angang Bapek Pasingna Ising Molan Tabasi Tawuni Relief Camda Leba Maksu Natabanina Atopa Matengamata Pangbasunate Mamang Dadi Coronagi Matamda Sana Tanaba Mateng Kardo Rabasu Fangi Handakti Karisu Fangmanate Lengana Mapamasigi Miamgi Yanglaga Lengoi Pekpada Timbatam Libasi Komtopi Haiki
अखोइना खंगजेरक्ते लेरों थेन मालोम जालियाम्बी चांगमदबी हाइबा मफमसिंगसिदि तुरें खोनुंगसिदै साउजरअबनी मसी सुदबदा अतोपा सिंफम अतोपा अमता लेजदे अखोइदे लालोइस्टिकसु हाइते तो बसा बसा काइगी कर्मचारीसु लेजदे अखोइगी लानगी चैथेंग सियौना वादना सादा थक्तना लाइरिङै मतम असिदा सिजो अमुक थिंजनबिरगदे अखोइदि सादाबना अयाम्बो ओइरे हुजिक्सि करिनु उपाय लेते लिली केमदा लेबने हाइदना मयामना हुनबिरकने सुनते हाइनिङाइ पंखै लेतना अखोइ वाबा याबा वारे सिददि तौबिगनु अखोइ अमुक तंदे सुबसी याहनबियु हाइना हाइजनिङि Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center Infalga IQSC DM College of Commerce ka kusam narga Cancer Awareness and Vaccination Camp ama ngasi DM College of Commerce ta pangthokre tormaduda DM College of Commerce ke Principal Dr. A Navasandra Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center Infalgi CEO Director Dr. Professor J.S. Morangthem lead early detection and screening ge wahangbams imo amadi DM College of Commerce ke Professor N. Jayanti Susuyaki Tormasiki matangda DM College of Commerce ke Assistant Professor Dr. Devajit Atopamna Cancer haidana hanadigi hona khanglaba laklaba anaba si nabagi sanga si nomo gi oina hengalakpa sida DM College of Commerce ke mahiroi sings asida awareness bapung phana pibga loinana Cancer dagi ngak thok nanabagi vaccine kapagi thorma musu pangthokpani vaccine gi oina su normal rate gi hantaraga mahiroi sings asida kapthokpagi kudong saba musu pijabani haike Manipur Cancer Care Institute and the Research Center Imphal Manipur ga kusam nazarga akogi DM College of Commerce ki satra satri singda hairiba cancer leina maruoina nupijingda naba breast cancer adegi amana cervical cancer leina ani sigi maruoina detective kamaina diagnose tawni kamaina symptom ulakani haibni singbagi awareness che koina satra satri singda ista piraga masibu kitang nabisdagi sang handanabgi damakta paikhatchaba program ni awareness program ni hairiba program asida akoi vaccination program su leijari akoina satra singsi akoina discount rate ta hai tare offer rate sidai sida koina government na piba moigi kenudu college ki principal ga samnaraga koina angang singida vaccination program su tawri aduga hojik maruina koina thengnari basi akoi ki cancer ki problem se sabdagi oidoribra natraga environment phalaktabdagi oigadoribra habi pot mayam se ma thidok minaraga koina hariba laina sidagi karanga thona nabagi pandamda tawjaba program Tazabaya Pawma Famudagi Naseyu Yaral Fat Tinsit Road opposite Mega Rota Tibumaki Satakre Porompat PSK Makada Officer in Charge Subedar L. Bevakananda Singana Lusinduna Special Commando Units Amadi Nipan Subai RB CDO Battalion Kawai Shoigi Apunmati Mamana SP Specials CDO Unit Kawai Shoi Dr. S. Ibomsa Singagi Miang Makada Tibumaki Tabak Adu Satakimani Tibo Humba Aduda Kuzukula Cameron Paget Kre Fagalabakulai Singadudi 303 Rifle B registration number 92152Y1 Ama 303 life round Targataru registration number Yogdaba Lathot 40 mm gun 2 7.62 mm live rounds Taret 7.62 39 mm live rounds Taragamathoi 9 mm live rounds Manga Asina Sing Basingni Palo Polam Sing Makha Tana Ain Yoiba Tabak Sing Lokatana Porompat Piesta Kusinakre Tamalong District Labor Arms License Amidi Kulai Singh Manaknaba Police Station and Midkuntrani Manunda Tingalak Nanaba DC na notice Tokre Tamilongi DC Dr. Els Sings Dang Shwana Tokpa notice Adugi Matung Inna District Labor Arms License Amidi Kulai Sings Adu Police Amidi CID official Singna verification Chatagani verification Chatarba Matunda licensings Adu Sangdokpa Arms Dealers Amidi Repairing Center Sings Madugi License Sangdokpa Wafamsu Kupna Kanargani Haike Mahesur Thanozamda RPI Arthawale Manipur State ki President ki Phamsu Kusinarkle RPI Arthawale Manipur State Unit ki Mapangals Hena Kankal Hanana Pandamda Party Sigi National Secretary Su Oriba Mahesur Thanozamda Party Sigi State President ki Phamsu Kusinarkimani Hari Delhi Labour Party Sigi National President Oriba Union State Minister Ramdas B. Arthawale ki office ta ngarang pangthokiba
pham sinaba aduda Ramdas Biar Thawalena Mesor Thawnojams asi mating leba lusingba ama oibana National Secretary gi phamasi khusinakibani masigi makha satharakpa oina party asi Manipur miam khaktanatana ECI na sakangba Manipur gi state party ama oirakpadasu Mesor Thawnojam gi hona zaman gi khangmani Mayasona Manipur amadi Delhi ani marakta leiriba gap adu mention duna pau phawdo phawjin toba kaktanatana Manipur miyam gi paujel adumak puduna sulakle punamangasina Manipur da party asigi hena mapangal kangkat hannanaba Mayasor da leibadagi tangai fadaba du yenglaga ahenba pham asi Manipur state ki president asisu khusinabani haike मणिपुर में पूरे स्टेट बन गई। मणिपुर का काम बहुत अच्छा है। दिल्ली में हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं, वहाँ के लोगों के काम भी मेरे पास लाते रहते हैं, इसीलिए मतलब उनको नेशनल गवर्नमेंट पर जो हमने लिया है वो तो नेशनल सिविल है ही है। लेकिन मणिपुर को भी एक अच्छा मजबूत बनाने के लिए मणिपुर के पहले रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष थे ही थे, लेकिन बीच में उनको नेशनल कमेटी पर लिया था। लेकिन अभी दोबारा मैंने निर्णय लिया है मणिपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत अगर करना है तो महेश को ही वहाँ का अध्यक्ष रखने की आवश्यकता है, इसीलिए उनको मणिपुर स्टेट के अध्यक्ष पद पर मैं उनसारा में विसित कर रहा हूँ और वो मणिपुर के अध्यक्ष के नाते ये बहुत अच्छा काम करके रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और इसीलिए मणिपुर का अध्यक्ष पद उनको हमने दे दिया है। Valor's Day ki thoromama ngasi group center CRPF Langjing Imphal pangthokre thoromaduda CRPF ki makok thongba yauna CRPF ki maruiba officer singsu thoromaduda surga ki thoromaduda Said Oikraba tobu singda imung manungi mioi singa IPS Rajendra Narayan Das ka haktengnana unaki lekhidraba CRPF ki imung manungda ikai komnaba utpagaloinena asam bakudol pot sing PK thawai katkraba CRPF ki imung manungi mioi singa loinena CRPF na makoi campus manungda usu thaminaki Amromda lisingani marigi October gi tang mangada Surasampur gi Gyaljangda Milton singa khut tonabagi tawdo amada yengnabagi khutta thawai thakraba Kwakta GP Maronglo Ward number 3 dagi Said Abbas Khan gi lehoriba masanupi atombi Ravina Sultana gi mapong numit torongda lakpada kuntrani suba battalion CRPF Lokta ki maiki dige samba kurol pot tambagi thormama Kwata da leiba Ravina Sultana gi yumda pangthokre battalion segi CO Arun Kumar Mina gi pautang matung ina deputy commandants Prabhat Sainina lusingduna battalion segi personnel teams amagalorena ngasigi samba tormadu Said Abbas Khan gi loinavi Raja Sultana amadi maki imung manungi mioi sing loinana Ravina gi Marup Singaluna Tormadu Pangtok Minaki Hari. National Students Union of India NSUI Yanki Marak Shuba Foundation Degi Torom Nasi Infal Congress Bhavan Pangtokre NSUI President Joyson Kohona NSUI Firal Singatuna National Anthems Sakpana Mapongoi Torom Oiki Foundation De Toronga Marilena NSUI President Joyson Kohona India ke former Prime Minister Indira Gandhi na afaba Mahima Singh Kanglons ama lehenduna afaba nations ama ohenna ba panamda NSUI linkat piramba sei yanke ke manga surukle NSUI na ngachisu anbalaitana Mahima Singh Kanglolda kaitarliba pibam Singh mayokta thabak torom kya paikatuna University College Singda matam sana BC oza haptaba administration ge asobe kya lebadagi Matam chana examinations pangthopangamdaba question leak oirakpa kaya singi matang protest kaya sangsinduna lakle makata nasu mairoi kunai gidamakta NSUI na thengnanaba yaba sing thengnanaba semsanu leiri haiki NSUI have been relentlessly fighting for the welfare of the student organization. On this 55th Foundation Day celebration, NSUI firmly stand and also reaffirm our commitment to uplifting the students, to protecting the rights of the students for positive change. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasindari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liverda kayam sokhalli khangbibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. This World Health Day, prioritize your health with Seizure Hospitals. Join our free ENT camp from April 7 to 12 at Seizure Urban OPD, Kisampat. Consult expert ENT specialists from 9 a.m. to 12 noon. Get 15% discount on investigations and 10% on procedures. For more information, call 9362-808-231. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Break matung tarang suri makhada pausing. District Administration Imphal East na District Child Protection Unit Imphal East ka kusumnaduna Child Marriage and Poxo Act 2012 ki matangda awareness ki tharomama Panchayat Bhavan Imphal East DC Office Complex ta pangthokre tharomaduda Imphal East ki DC ki charge puriba Imphal West ki DC Mayanglambam Rajkumar District Child Protection Officer Imphal East Dr. Konjengbam Anita Yauna miukyana suruyakhi tharomaduga mari leinana DC Mayanglambam Rajkumar na Taba ama tawuda madugi niti niyoms ama leirabasu pumnamak adu nathairaga yanaba tawkro haiba sina mang tharaga satharapugumna tawri masi apaba khudam nate tawdo ama thokpu matamda FIR panduna achumba puthoknanaba khonabagi mahutta FIR pandananaba honariba sina aikoide kari amangba thonbage haibasi wakhal taba mathok tai haikhi niyomiti haibasi magi leiriba society dumagi constituent units matai singchina kong thangba matamda proper order amada chatnaba semba duba niyomiti ni koisi masi niyomiti sigi wangada phanaba to bigro yanaba to bigro adagi maduma yasinaba to somehow birakro haibasi yam kanna masina mang oina thammaga Atay isna secondary point run in a police society saying hey say I khoi ki da hit and run cases kaya lenge se koi na police ka reporting bina matanda chalapna 20 mukle na information ka chalapna Wafo amendments eki matangda fungal MLA sing samadi pangal ge voter leiba assembly constituency ge MLA sing ge firef laukthok trabadi akan bakongjang sangsalagini haina minority students association MSA amadi all Manipur Muslim students organization AMMSO ge maikai digi phongtorle Manipur Press Club ta paumi sing unabada MSA ge president PAs Ijuz Ahmad amadi AMMSO ge president Imtiaz Haibuk Mayumna Handata Parliament passed Tokiba Wakfa Amendments Eki Mayokta India Pumbada Muslim Singna Kongjang Sang Sinba Sigumna Manipur Desu Waiti Pangal Gi Tuan Ba Loop Singi Lusingba Singna Lepalatina Kongjang Sang Silakle Miamna Lauraba Kolau Masigi Matangda Kedrigaw Assembly Constituency MLA Sheikh Nur Hassan Natana Muslim MLA Anidi Wapamamata Fongdoktana Lady Wakfa Board Manipur gi chairman Shu Oriba Lilong Assembly Constituency gi MLA Abdul Nasir Jirbame Sigi MLA Asibudin na Wafam Amata Phongdoktana Leiriba si Atubada Phongdokadabani Muslim MLA Ahung Khak Natana Pangal Voter Leiba Sigi MLA Singnasu Ek Asigi Matangda Kari Firef Leibage Haibadu Khangan Gadabani Hangang Assembly Constituency gi MLA Hanagi Chief Minister Ek Asi Sogatpa Wafam Phongdok Krabanina Mahaki Mayokta Kari Togani Haiba Piref Atubada Loragani Haki Work for amendment ek asi pass tawda saruk yariba maruoina party sing makoi sing china piraga vote pira matamda koi ek asi mapung phan gibani aduna hairiba political party sing asida yauriba kari karta member sing sida thomi oiba sing amadi handaki panchayat ki koi selected oina thopuraga leiriba sing related oiba koi political party sidagi koi tauriba makoi gi thabuk thogai sing ado koi pangan praja miyamna makoi clear oiba stand do koi pamjai haibadi makoi sing asi khaktanati ekhoi khaktanati Bilasina Sokalise, Musalman Haiba, Puru Kanglu Pudding Maxida, Sokali, Moroi, Nekoi Manipur, Pangan Haiba Society Sida, Sokan Besida,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯔꯌꯀꯔꯇꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2025 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯡ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Oina wangoi meiti pangal singna oinam langkai lampakta honoruba tawduna thoraktuna handak parliament pass tawkiwa Wakfa Amendments Bill 2025 ki mayokta miyamgi oiba khongset mangrang chatkre khongset adu oinam lamkai lampakta gi horga wangoi lerekta faurlaga turel mapal sparing setlaba matungda oinam lamkai lampakta amuk halaktuna Punduna miyamgi oiba duwa mapuda haizabagi thoramamusu pangthokiba loinana lamdamasida ing tapa nungsisanana leiminanabasu mapuda haizaki khongjaloy singna down BJP Wakfa Amendments Act repeal to haibna singba kholau ka lauki khongset aduda sorakna me lising magasani romna saruyaki ningsingba yai Wakfa bills ase pass tawkibadagi India da leba Muslim singna honoruba leitena yaningdaba amadi pendaba lepa leitena phongdoknaribani hari Tarilak Suba Pokshan Parkawala Sandal District Administration Sandal Amadi ICDS Cells Sandal Anina Punasinduna DC Office Sandal Gi Conference Hall da District Adugi DC L Nandakumarna Ngasidi Hodokre April Nepal Digi Hodon Kungani Thoi Fawa Pangthokaduba Thorums Aduda ICDS Sandal Gi CDPO Anthems Nimina Posan Parkawala Gi Piriba Thimsings Amadi Pangthokadaba Tabak Thorum Singi Matangda Wangangke Tormadu DC Sandal L Nandakumarna Posan Parkawalagi Man Focus Theme Sing Mai Pangnanaba one of the district Siki Tongan department sing health education police Angalwadi workers sing na punna Wanamina Basangi Haike Social welfare na curriculum activities sama tau ka hari ini jaga even state level da so atopa department na maten pangsil laga punna ne kan tawang sa patron ka uli chane bi se khar wale koi Manipur di ko adu wala koi gi chandel di social welfare na ko oilo education na ko oilo health na ko oilo ini atopa department na tawang pa se koi masen lap darkar le bisindo adu tawina ka da hena mai pa ko oilo na ko na jai gi kan pandamda kan dilogi ni ko zo ni ko Sisi launch of the Juvenile Justice Board Complex tackles Infal Labor Composite Regionals Centers for Skill Development, Rehabilitations and Empowerment of Persons with Disabilities na Mongsang the Labor All Manipur Senior Citizens Welfare Association na Salaiba All as Honda Labor All Singda Wheelchairs so-called forms ni Brands Tripod Stool Yawbak Kumud Yongna Tembang Spotlam Sings Mateng Pang Hari Tarmaduda CORCSREI PNO Subashis Pokras Audiologists Balwins Mante Physiotherapists Sanams Tokeshori Devi Loinana Alimko gi staff sing Sukaki Tembang Pirpagidamakta Hongi Maiki Digi Thar Pafondrole Kumbi Esigi MLS Prem Chandrana Kumbi Esigi Manungda Laiba Karehana Kudung Sabdaba Imung Kada Yungkup Nanaba Zinga Pirapagi Makatarak Boy na Kumbi Esigi Wangu Terakong Gram Panchat ki Wangu Terakong Bamol Lyrics Amadi Wangu Gram Panchat ki Ithai Laikong Ithai Vires Wangu Aluf Awang Laikai Chamusang Yaw na Tungan ba Mapam Taruki Imung Singda Zinga Bandal Kunyan Tokre Zinga Pigu Bitaramadu MLA PRO Yambrems Manimohona Lusing Duna Ithai Purnima Yaw na Beneficiary Sing Aduki Yumda Chatuna Kusina Kibani Hari MLA na Zinga Pibirakpugi Damata Beneficiary Sing MLA Butaga Pafondorokli Joint Director District Veterinary Office Infal East Poramparamadi Youth Development Center Club Karawitra Infal East ka kusam naduna ngasidagi horga nominini satagadaba anti-rabies ida kaptopagi tormama ngasi Karawitra da leba Youth Development Center Club Karawitra sangnal pangthokre ida kaptopagi tormaduda lamdamadugi hui hodong samagi matakta anti-rabies ida kaptoke
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯦꯇꯔꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯧꯇꯥ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯕ꯭रिꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯏꯔꯣꯝꯁ ꯑꯕꯨꯡꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯕ꯭रिꯀꯦꯇꯦꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁ ꯍꯣꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯨꯏ 39 ꯔꯣꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ MVU4ꯒꯤ ꯚꯦꯇꯔꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯉꯥꯊꯦꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯥꯡꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯣꯖ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯍꯧꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯨꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯡꯅ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯆꯤꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯐꯕꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯚꯦꯇꯔꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯍꯨꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯆꯤꯛꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯁꯄꯦꯟꯁꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯆꯅꯤꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ M. ꯁꯔꯖꯤꯠꯅ इखंग खंगौदना मफम खरदा हुई अमदी हौदोंग मथंग मथंग लाइना संदोरपा अमदी मी सिबा फावबा यौरकले असिगुमनो लायबक्तिबा तौदोसी अतोबा मफम कयादा संदोरक्तनबा अमदी मखा ताना थोक्तनबा सेक्शन थरांग लोगतपा ओइना क्लब की अकोइबा मफम सिंगदा लैबा हुई अमदी हौदोंग सिंगदा हिदाक काप्थोकपगी थौरम असि पांगथोकपनी मखा ताना मथंग तागी तांग निपालदा बूस्टर सु काप्थोकनी हाइखे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पांथोकपई मरमदी हंदक इकंग खंगोंदना मणिपुरी मफम अयामबदा मी 1,900 हेना रेबीज की लाइना संदोरपा अमदी मी अहुम सिखिबा असिगी खुदोंथिबा कया असिदगी ngakthoknabei dabakta naron sinta kangluk makai kethel sangbi amadi district veterinary office imphal east ani khusamnaraga hoi lekai sta leiba hui amadi hogdong sing tika thadokpagi program se pangthok sabani mathangi olakpa tang nipanda hariba vaccine asigi makha taba vaccine amsu kapsagani haina thamjani मार्च कुनगा मापलदगी एप्रिल 3 फावबा ब्राजील द पांगथोकिबा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप दा ब्रॉन्ज मेडल लौरखरबा इरोइसेमा मयाई लेखाइदगी मंदेंगबम जादुमनीबु ओपगी थोरममा इरोइसेमा यूथ डेवलपमेंट क्लब EYDC इरोइसेमा द पांगथोखरे थर्मदुदा मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल फरोइजम धनजित इरोइसेमा यूथ डेवलपमेंट क्लब की एडवाइजर इरोम मणिगुनना मरोइबा म्यूजियम सरुगाखे थर्मदुगा मरी लेनना ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंदेंगबम जादुमनीना अमदी कोर्स सिंह दसु असंबा खुदोल सिंह स्पीड ने काय कुनु उतखे इरोशम यूथ डेवलपमेंट क्लब के एडवाइजर इरोम मणिगुना हौजकी मतमदा हवल इलिबा साना खोनबगी लमदा मसिन तुंगलकलिबा सानोरी सिंहबो पुनिंग थौगत पाहाइबसे यामना मथौ ताई सानोरी सिंहना ngasi मणिपुर से इंडिया केत नतना मालेमदा सक्ता पंगमलेबनी हाइखे ब्राजील द पांगथोकिबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ता ब्रॉन्ज मेडल लौर केबने मासे यामना लायरना हौजरासु होनबा यामना कनगिबा मदी मागी इमुंग मनुंग अमदी लेकाय जिगी मिंचत पोरकेबा दनतना मणिपुर की मिंचत पोरकबा दुगुंबा यामना सिंथानिंगा ओइबा angang mani mak masa makje army boys hoina leibani sanabagi lamdadi hagikso hanba laitana thang thang medal
लौरक्ली ममांगदजु केरक हना माकसे अखोइगे गोल्ड मेडल लौखरे अदो हंदकी मतांगसिदी माक ब्रोंज मेडल ओइना लौरे अदुबु कैसो निंगहनबा लैते अखोइ माककेदमक्ता ngasi maku puning thogot chabo oina EYDC na maku taram no okol oina na honorama tawboina pangthok jabani Haroi bidamuroi pawsing amu kana pijire Nupa masa singna leba children home amada masa khangdaba khulai pai bisina nomai round khara kapsilamle asopani ya hongtrai Infal Zirbam lambi pungni funifal ki manungda semdrabade club amadi mera pai bisingna akan makhongjang sangsalagani hari amadi Lerong thalda leiba lanai kwari da nung lengoi pekliba singna lenga nga athingba thamliba se thubada kom thokpiu hari Miko Spaudia estimate Manipur Pau Tasalu Sidri, Ming Tabit Nombo Makanak.